Talatibiyag! Kat ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo uray na ganos, sumged na may sungrod. Tampok dito'y programa tayo. Talatibiyag! Nay, apay ngay nga adda ka dito'y Janet. Di matrumbang kumaan nagisursur ka itilakom aprut-prutas. Ay na, ni Leonard ti imbaon ko nanang. Anya, ay por Diyos kamat anak ko. Apay ngay adya asawam ti imbaon mo. Man ano kumaaya nanang? Di ka kadimasyan ka ni Leonard nga asawam, Janet. Imbes ko mga aginanamat, takakaiso na Domingo ita. Awan trabaho na iti construction. Ngam imbaon mo pa'y laang matamang isursor ka nagitila ko maprotas. Ay, anya kay lakit din aya nanang. Awan matidakas na itinaramit ko kunak manon. Kan may saan ko matapinilit ni Leonard? Dinamag ko no kayat na nga isursor dagitila ko kaprutas. Tamasadutak kat nga ron. Kat wan, kunanamat. Di ison tinapan nagisursor ka dagitila ko. Ay, unay kamot, Janet. Anya nga minti pa ka kumikumam dito'y balay aya. Ay na, awan. Kaya't kulati makainan na. Tangay aldaw mo ti Domingo ita, nanang. Kat jay makalawas anag construction nga asawam ti pinatudon mo, anapan nagisursor iti lakaw. Kaawam matidagas na kunak manan. Ay na, di ka lamasyan iti asawam mat si ka Janet. Ay na, nanang, talatibiyag. Pakaisuna na danak iti nagagat, nasingpet kan responsable nga asawa. Di enjoyak mat. Talatibiyag, kunak manan, nanang. Anda, naglalabagad ang itila ko mamansanas, guwapo. Wen, nasarangsang dagita. Saan akas ka dagiti daduma amansanas, akas lakapas no kwagatayom. Kasta aya? Wen, kem nalakalaeng tilakok. Talo ti 50. Saan akas ka dagiti daduma, 20, wenno 25 ti maysa. Ay na. Talaga makaiayo ti gumatang. Ay ket, gumatang ka nga roden ma'am. Si Kamat, di naawagan iti ma'am. Paula ko namlatan kanya. Ay. Oo, apa yan laat ka. Paula latan, tiyawag mo kanya ko na. Ay. Nubir nga sa naklatan, gulpiak day tila ko maprutas. Ngam na di mo kaya't sanak agumatang iti oray anya alakom. Saan gumatang ka, Paula. Ay na, kasta ay na, nagsumitan, ti panang ibalikas mo itinagan ko. O sige, gatangak amin ang dagitila ko maprutas. Gulpira kon, taman manumat laangan day tanabat bati alakom. Masapa ka rumarintun bigat, Leonard, Anda na patagapapanak. Wen, Janet. Awan pa'y lang ti pakikonstruksyon na mita, tanalpas mutten din patakderyo abalay. Iso asikapay lang ti mangisursor kadagiti lako kaprutas. Sige, tayo imutagtulat tanga rodain. Ngam daw asik at tarimaanan jay tubo ti danom ijayan da Paula. Ni Paula ngagpapaay iji club? Wen, isuti ka na yun amang gulgulpe kadagiti sursur ko apruta sa lakom. Agtedted niya min jay tubo ti danom iji pagnanaidan na, nga agturong iti lababaw. Dinamag na, no, kabagilak nga ornusain. Ket, wen, kunakmutin Iso atang danan nakanaw amang ornaus. Ay kat, nagsayaatan ngay no kasta. Isupay matamat gadam. Alang aron, maturog akong tamasapa ak nga agriing intun bigat. Anya jay kunam, Ben. Masansan mo ta makitak ni Leonard na manugang nyo. Amapan ijayan da Paula. Tata, Paula nga. Ni Tata Punsumit. Ni Paula nga abay la rin Dito agpapa ijay nightclub. Dito manala. Ay
Ay na, anya nga itar aramidan ni Leonardo amanugang ko dya, ayan day dya amanala. Jak amu atata. Isang arot adamagag ko makada kayo. Nay. Jak amu day taa. Di mo pa'y naibaga kat jak pa'y maamuan. Kitain niyo ba si tata? Amangan mo't no. Ay, ben Jak magustuhan ti kas ta ajarmaw, ha? Kwa. Pasensya kayong tata. Sandak mo't siguro mapabasol. Amok ngamin na anya klase ti babae da dya Paula. Akanayon apapanan di manugang yaw. Ay, madi aday talakay. Isumot nga rod ti kunak imeng. Anyat aramidan ni Leonardo amanugang ta. Ijay balay da dya amanala. Ay, jakam mo Apay ngay asyak ti saludsudam. Anya ngay ti amok. Bayam, takasarita to man ni Janet. Maditikas dyan nga aramidan ni Leonardo. Siya asawa nga mapankit din iti balay ti may sa Manala. Ay, wan. Iso akasaritam to nga ron ni Janet nga anak ta. Ay, sana mabalin na palabsan day taan na amwam, Ponso. Wen, imeng, halaga akasarita ni Janet. Nalpas ko na tinarimaan dete na dadail ang kabinit mo, Paula. Ay na, naimbaglakit din dadaka ang kanayon ang maayabak, Leonardo. Adan mang tartarimaan kadagiti nadadail akagawaan dito'y pagnanaida. Awanan yaman na. Naimbagkit di tanaira na ngawan pailaing ti pakikonstruksyonak. Tanuad da ko man, saan ka matulungan? Ay na, agnanayon la ko man nga awan ti pakikonstruksyon nam, Leonardo. Anya? Ay, saan mo't Paula? Anya laingin ti pagbiag mi ti asawak ngay, no awan tuki din ti pakitrabahuak. Di ka agtanag, Leonardo. Pasyak, ado ti nakasagana nga ipaaramid ko kanka. Anya ngay da kita, Paula? Basta, maamuam to, Leonardo. Iso asaan mo aliwayan ti umay dito ayan ko no adawayam, ha? Takas iti ko nakon. Ado ti iparamid ko kanka. Naimbag ta na taymingak mo't lang nga awan tar aramidam Janet, anak kao. Apay aya, tatang. Kasarita ka man, may papankan ni Leonardo nga asawam. Apay ni Leonardo aya. No kanayon ka no amapan, ije balay ni Paula, Manala. Kawan mo, tatang. Kanayon amapan ijay. Na, no kasta, amom ti maipapan iti day ka. Kawan! Amok ata kanayon mo't nga itid kanyak ni Leonardo ti itangdan kan kuana ni Paula. No kas di nga da ipatarimaan na ije balayda. Ay, saus, anya kalakit din aya, Janet. Di ka madanagan nga amangan numadamdamak at no anyan ti mapasamak iti nagbaltan dal Leonardo nga asawam kanday di Manala. Na, tanya ko mati mapasamak kadakwada, tatang. Ay na nagkapoy kan ayasi ka, Janet. Di ka di madanagan nga amangan no, kwa. Daytay kwa. Ay na, tatang. Saan to mapasamak ti pagamam kanyo? Saan nga amo ni Leonardo nga asawak ti maipapan iti dayta pagdandanagan nyo? Kano na kayo ni inosente ni Leonardo nga asawak? Di na amo tagluko dahi jay, tatang. Sigurado ka? Ay na, wen tatang. Ay sus, uray kat paturuga kiji balay ni Paula ti asawak kat siguradong awan ti mapasamak. Gaputan mo ka siyaklang tayayatin na. Sigurado ka, Janet? Wen tatang, iso nga ura niya pwede mapaspasamak. Jak madanagan. Ulitek nga ibaga, tatang. Inosente di asawak. Numayarig kumaiti kayo. Naganos pailaan. Saan pa ang mabali na pagsungrod? Ay na, Janet. Kuidaw ka. At napagsasao ako nana. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisong raw. Aho? Ado
Dula amin day ta pagsasaw. Saan to apulos na mapasamak day ta tatang? Isungawan na pulos ti pagdanaga. Ne, si kamot kayang Paula. Uwan manang Janet. Umay ko kumaayaban ni Manong Leonardo no awan ar-aramidan na. Tagpakuyog ak amapan a grocery. Tanda na klaangan tapno adda mangimat kadagiti gatanga. Ay, apag isungarod no kasta Paula. Anyan apan nakairanranana. Tawan pa'y laang ti pakitrabahuan ni Leonardo nga asawa. Isupay mati itangdan mo kenkwa na Paula. Aywan na manang. Tangdanak iti panangkuyog na kanyak amapan a grocery. Kasapulak ngamin at talaga ti agimat kadagiti gatanga. Mala, urayam labi itan ni Leonardo tayabak, ah? Mabait lang ang Paula. Janet, sa di naman ang tinapanan jay asawam. Awan mo ti trabaho na ti amok. Ang maapay nga awan dito'y balay. Imay sinuko ni Paula, nanang. Anya, Paula, daytay Manala. Nanang. Ah, Ningay Paula ang agpapay iti nightclub. apay asinukon ni Paula dya asawam. Kuyogan ni Leonardo amapan ag-grocery. Ni Leonardo ti mangimot kadagiti gatangan ni Paula. Katangdanan na ti asawa. Anya, kat imanugot ka. Ay kauwan, ananang. Apay katasanan. Isupay mo titangdan ni Paula ka ni Leonardo, ah. Sayang pa'y mo dahil dyan, nanang. Ay, por Diyos kamot, Janet. Apay nga imanugot ka nga kuyog ti asawam kanday dyan nga agpapay iti club. Kanya ko matidagas na, ay, ha? Ay, dakas tamangan tukat no sa dinon ti turturungan da. Di ka madanagan aya nga amangan no maadanda iti relasyon. Ay na. Una yan. Saan to mapasamak day ta, nanang? Agtalaga kiti asawak. Dinto masulisog day jay. Ay, kasano ang masiguradom dayta? Kat no danda ni Romwaran ti kinarakaran ni Paula gapo iti kasya panagpadbado na. Uray pay. Saan na masulisog ti asawak kunak lang arudan? Ay, apo, Janet. Ti kayo, uray naganos, sumgad no maisong rod. Ay nananang. Saan mo ta kayo ti asawak? Iso saan to mapasamak ti bagbagayo? Ay, apay, aya, adi ka dumdum nga kada kami iti amam. Ay na, kastala ti biyag, nanang. Basta jakpat siya na masulisog ti asawak iti dayja Paula. Sana pulos! Natangkan ti ulo ni Janet nga anak tapon so. Di na kaya ti dumngag iti sao. Nga rod Ay nasapay la ko mga raud. Ta saan amatudingan iti pamati na. Adin to masulisog di asawa na iti dayjay amandala. Ay nalakay, imposible daytan. Talaga nga imposible. Kunada nga rudain. Oray ti kayaw ket naganaos, sumgad no maisong raud. Ibagbagak mo't daytakan kwa na. Angam natangkan at talaga ti ulo na. Di na kaya't apulos ti mamate. Intun kuan, santo agbalaw no naladawon ti amin. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Di mo't nga mindim nga iti pamagbaga. Awan to nga rod, ti papabasulan na. Rabiin dyan ay. Lamapay ngawan pa'y laing jay asawam. Di mo kunaan nga dapay lang ijay balay day jay Paula. Ay kasigurado nga dapay la ijay atatang. Di na pa'y siguro nalpas na impatarimaan ni Paula. Ay na, mauyong kansan si ka dyan ay. Kita man ti oras na ay. Alas 8 iti rabi ay. Ngam di ka man lamadanagan iti ka dapay laing jay asawam. Iti balay ti may sa babae nga agpapa ay iti nightclub. Ay na, tatang. Kas kanayon nga ibagak kada kayo. Uray maturog ijay ni Leonardo nga asawa. Kawan ti mapasamak. Na, maag ka kaday. Kasano kumangay nga awan ti mapasamak na og sulsulo da iti balay ni Paula. Ay na, di kay ka di madanagan. Dinto masulisog ni Leonardo kunak lang arudan. Kano na kain inosente di asawa. Ay, apo dyan ay, ibagak manunkan ka. Ti kayo, oray naganaos,
Sumgad no maisong road. Ibagakmet manen kada kayo, tatang. Ah. Saan na kayo ti asawak? Isungawan ti pagdanagan nyo. Anda, akong dito yung gate ti pagnanadan ni Paula. Agdorbelak, tanas ka na mamak. No, dapat dita ni Leonardo, tasaan mo ta nagawid iti rabi. Nay, Janet, anyat ko kum dita ayong tigay ti pagnanaudan ni Paula. Kaya't ko makasarita ni Leonardo. Saan nga minanagawid iti rabi? Ha? Ay sus! Kunak tupay kat? Agpayso ti atap ko. Ha? Atap mo nga anya, binita. Panagkunak kat si Murutan ni Leonardo nga asawam ka ni Paula. Nakitak ngamin ida nagdardaras a naglugan iti bas kat adda imat da amalita. Anya? Sana mabalinda ito, tatang, nanang. Sana mabalin nga ramidan kanyak ni Leonardo da ito'y. Sana mabalin na panawan, nak. Danga. Anya saan mabalin kat inaramid na lang arudan. Nagtalik tumot nga main unay, anak kao. Namin ano nga imbagami ka, asaan arumbang anatalik ka iti kanayon na panagkuyog di asawam, kanda jaman nala iti nightclub. Takunada nga rudan, ti kayaw oray naganaws, sumgad no maisong road. Tatang. Wen nga rod agam natangkan ti ulom anak ko. Kanayon mo nga ibaga asaan to mapasamak dayta. Ay, kastala ti biag kinon ko nam. Aw, anya ngay ita. Nanang, tatang, tulungan dak. Sa pulon tayo ti asawag, pangasiyo. Ay, makamo ka. Di na kami iramraman ni tanyaman nga aramidam. Aywan, di mi kaya ti makibiyang iti dayta. Kasayatan kit di ano aklo namon. Ana sulisog di asawam iti manala. Ay, kastala ti biag anak ko. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali pay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kayo uray naganos, sumged no maisong rod. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Jano, agringkan, aldawon, nangaton di init. Talaga di nakdengdeng ka na? Alay ka, apay nga, kabil ka na unat. Itayak pa lang amang ririingkan ka, ngam di ka matlangan agkirin. Aldawan, saan pa langan ay pastor dagiti kalding? Nagsakit ti bagbagay unat. Masaluta ka bumangon. Kat, asino nga ti mapan ni pastor ka dagiti kalding, aber? Sika pa lang nga bakit. Mawatan na ko mamay. Ay, nagadutar aramida. Bumangon ka dinan, tayong kagpasturan. Agmurmurayak pa imata. Anya? Di ka nagganat bakit? Makauray na kiti kalding. Ngam sana makauray ti panagtuglop ko. Kastala ti biyag. Nangaton ti init yan aw. Itala, ngay pastor mo, nagiti kalding maw. Uwan minte. Ay, nay, kasla kariring mo Ada ka din nakapuyatam. Nagadulakid din na damdamagang minte. Awan bibiyang muno kaririing ko. Nagimas tupay ti maturog. Ano nasalamsam ti agsapa? Ha? Kastala ti biyag. Nanamon ti imnas ti biyag. Kabayatan asi bibiyag. Oh. Maore agbisinan, nagiti talakan mo kalding. Ay, sa dabarikot na kita kalding. Namabalin lang ko mga bulos idan. Ta makakamudan nga, garap dito kataltalunan. Anya? Inton maminsan. Ibulos ko langin na iti kalding ko nga umay agarab. Tapno sana kon amarigatan amang ipastor kadakwada. Naidomdoma talaga di manugang yaw, tata sa taur. Apay na ibagam ti kastamin tay. Inton maminsan nga ipastor na dagiti kalding na. Ibulos ng tulat ta kanong niya karuutan. Anya? Ay, awan pa'y tinasaya at nga ibagana. No di kat tila ang paglaganan at trabaho tayo muna.
Ay, sadutan na kamkamang day di manugang ka. Jak amaw no apay nga isupay lang tinapili ti anak ko anak asawaan. Kasla ko maita. Nakakayang anak katurog iti papagdama ng adurina. Anya? Ay, imal aldawan ngam nakaturog iti papag. Ay, una yan ti kasta nga ramid day tataaw. Tidakas na, saan na pa'y ana ipalinaw ang ikalding na. Kit nagpudo tayo na iya alaw. Mala, siya kung timapan mangilinong kadag iti kalding na. Ay, awan sir biday di manugang ka. Una yan, naggasang mo tuntoy linutom nga adobo a manok. Amo mo't ajak kayat tinagasang. No di mo kaya't di siya timangan. Siguro, ingagaram alaukan iti ado asilian niya. Tapno sana ka makasida. Kat si ka lang timangan iti ado. Ay, Mangan kalatan. Di ka nagreklamo. Nagnanam tubay. Jaske ka, day talabagim ti pampanunutam. Ay, sana ka manganan. Kamatis lang ti sidat. Ay na, mayat tibiyag ah. Namsugak manan. Imbag ka pa'y tanabsog ka man ang dyan. Idinto ta siya. Ay, awan pa'y masida na imas. Nagsalukag ka namin tay. Nagdakalan day tabagim ngam di ka mo't agtrabaho na imbag. Anya, siya pa yan ti kaslaawan ar-aramiden na. Kat si kate agdadata asadot. Sadot nga may. Naggagatak tubay nga pa ni talon. Ngam nun na ipastor mon dagiti kalding mau. Maturog kamot na ni karotan. Egat kas tala tibiyag ah. Aramiden mo tano kayat mo. Ay, jak kayat ti aramid mau. Kayat ko ti agbalin anasipaw ken nasiglat. Saan akaskin ka, Jano? Abay, anya ti kayat mo asawan, minte. Ay, awan. Nagagit ka, kunak. Nay, mente. Anya ter aramidam dito'y paraangan da dyano. Itay kapay dito'y ah. Adalang sipsiputak, bising. Ha? Lumabas ka lang, nadapapanam. Tanay, busy ak. Oho, anyamot nga iti pakabisbisyam. Di mo't kalding ni Jano anak kapagod tikit kitaam. Ha? Kwa. Di kalding ayamot tikit kita. Iso mo't tinakaiturungan dagiti matam? Ay, panawan nakman, bising. Tila madlaw mo kanyak. Ay, aldawan, ngam saan pa'y ana ipastor dagiti kalding ni Jano. Isumay. Sadok, dahi dya tao. Kaasi mo dagiti kalding na. Saan da pa'y anagarab? Nakaturog pa ila siguro ah. Kasjay mo't da dya ataw. Man naturog. Janaw, kaduain nakman napapan mangibagkat kadagiti irik kaw. Sa dinaw tatang. Imbilag ko'y di igit ti kalsada, taagilakwak man. Awan nga minan ti kwartami kininanang yaw. Ay, kwa. Nasakit nga minti bagbagik tatang. Iso di kayo matulungan. Na, nagalasan ti kastang ugalim djanaw. Di nakpay matulungan, mate. Di manangdan kailangan ti agbagkat. Pilitat ti agbagkat. Ang mga no, adadang sakit ti bagbagik. Ang mga no, iso ti pakatayak. Anya, pakatayan ngay bagbagam, mate. Saan ka amatay, gapulang iti panagbagkat mo iti irek? No, ngay nagbagkat kit nagsatanak iti urat dito itiltil ko. Di mataya kon. Ay, nagalasan. Iso, jak pa'y kayo ti matay tatang. Sapay ka, ubingan ni bakit ko. Jak kaya't nga asawaan ti sabali alalakay. Pataltalan na ko ng tapataltalan kan. Ha? Kaasi kayo mo't anang bagkat kadagiti kinaban nga irik, tatang. Ay, una, tadinak mo tinulungan dyan alay nga asawam. Agpatpatulong akin kwa na, ngam imbaga nakiti na masakit. Anya? Kalat kit da, hindi pa nagsakit ti bagbagi na. Idimbaga katulungan na nagbagkat kadagiti kinaban nga irek. Saan ang masakit ni Jano, tatang? Adalangin di balay ang nakatugaw. Anya? Kat no nagmalmalang magbuybuya iti TV, saan arimrimwar? Ay, unay ay. Pasensya kayon, tatang. Naglaing agpambar ti asawak. Awan ti maitultulong na. Jano, di mo kumamot baybay ang dagiti kalding ah. Siyak man ang tinapan ng ilinong. Ay, kastala ti biyag ah. Ano sa mata pa kay ranudan mo't lang no parchenta? Anya?
Umadanin ti kasangay ko bakit? Uray do akal ding ti parchek, tao isak dagiti babarkadak dito'y balay. Makitam. Adamat gayam panggap mo amang party iti kalding mo no kasangay mo. Ngam apay, akasadot mo amapan ipastor dagiti kalding. Kada ka nga rog nga asawa, di sikat ti agpastor. Anya! Ti agasawa, unat. Agtintinulong. Saan kat nga gapapa? Agkinaawatan iti anyaman na banag. Wow! Ha, amom nga ibaga dagita, Jano. Idinto takasungani ti ugalim dagiti ibagbagam. Sadot, kan saan ka makauawat. Anya? Di ka man nagsasaw iti di mo matlaang maaramid. Tasi ka lang ti kababain. Ni bakit mo? Intun kwan. Ada ng takaw ka dagiti kalding ija alog. Tabaybay amot ida. Agbalaw kan tulaangan. Ngam awan gaya man dagiti kalding. Apay nga kasla kurang ti may sa ti kalding ka. Ulitig man na bilangan. 2, 3, 4. Na. Talaga kurang iti may sa. 5 ti kalding ko. 4 lang yung tinakapastor. Ay. Delikado da ito eh. Tinakaw dan samot ti kalding ko na may sa. Ay. Janaw. Ito'y pa akas labil, bilangam dagiti kalding mau. Apay aya. Tatang. Awan mo ti may sa kalding ko. Tinakaw dan samot tan. Anya? Aga-abay naman ita yung pastor ko. Yung apay nga awan mo tan ti may sa. Ay, day tantay ko nakkan kay day. Ang mga no nakaturog ka nga main. Iso adi mo nabantayan dagiti kalding mau. Ha? Agridam ka ah. Tapno sana mapukaw dagiti taraken mau. Sayang may natakaw. Anya nga ita. Sayang ti kalding anatakaw. Makitak lang no, sino tinagtakaw. Talaga, tuktok-kulat. Di ka man kundi pungtot dita. Tabaybay amot lang dagiti taraken mo kalding. Pinartikla ko man. Tapno naramanan tapay ti pinapaitan na. Anya. Nasakit ti naramid kanyak dahi diyang agtatakaw. Ay, Di talaga ka dahi man kundi pungtot dita, Jano. Jack Macklon, anapukaw ti may sakal din kaw. Kakasya ka mangipas-pastor. Ngam sa bali ti agsida. Ha? Amang ano Jack makapangan kan makaturog. Gaputi kapapanunot ko iti kalding anapukaw. Anya. Amang ano isun ti pakatayak bakit? Langgong kakit di ah. Ha? Kalding lang anatakaw ison ti pakatayam. Ay, wa. Agpanunot ka man anaimbag, Jano. Itay pa anak ol olimag ka, Janaw. Ada ka di parikot mau, paray. Nasakit tinakam ko. Tatinakaw dati may sakal din ko, mintay. Ay, ang mga no nakabulos lang ti kalding mo. Saan kit anatakaw? Ha? Awan mo ti agtatakaw dito'y lugar tayo. Iswapat tiyag, ang nakabulos lang ti kalding mo. Uwan nga agpaisaw. Amangan nga agpaisaw no nakabulos. Iswa di mo unay panunutan. Tagsakit lang ti ulo. No kanayo na panunutan ti kalding mo. Nagadupay mo ti kalding mo. Uwan matkit di amin, tay. Tinasayaat. Sa pulam ti kalding mo. Ang mga nunapanlaang nagharap iti sa bali at halon. Baybayam ditan. Agawid tulat tanan no kay kayat naman. Anya? Nagadugat nga mo dahi ta kaldingan, tabirokag pa'y. Agawid ang may maysa. Oh, mentay. Anyat kat katawa ang ngagmaymay sa dito'y parangan. Ako ha. Awan biseng. Agpagtit kan sa amatag. Agkat katawa ka ngagmaymay sa. Saan na siya ti bagtayt biseng? Dayjay adyano ti bagtayt. Na, apay ana ibagam ti kasta. Jay ka no napukaw akalding na. Kit agawid tulangan ngagmaymay sa. Anya? Laglag na jay akaroma. Di nan urayan nga gawid di kalding na. Tanapulpuga na. Ha? Napulpugan ti kalding? Kunam? Ha? Ay, kwa. Adda ayamit imbagak bising. Naglawag jay imbagam anapulpugan ti kalday. Siguro,
Adda pa ka inaigam iti panagpukaw ti kalding ni Janaw. Naipasporid ni Janaw dagiti upat akalding na. Urayek mo tayo amapan iti sirok ti dakkel akayaw. Tapno maturog. Dayjay. Nagtugaw iti nagrungarong aramot ti kayaw. Intun madamdama. Maturogain. Sampotek mo't amapan takawin dagiti kalding na. Alag amay. Tapno uwanin ti kalding na. Paliiwag lang. Urayag ang makaturog ni Janaw iti sirok ti dakkel akayaw. Dayjay. Nagila din ti awanan pa a Janaw. Timing lang. Ti pa nagtakaw ko kadagiti kalding na. Nakimusan dagiti tarakan ko kalding tatang. Tinakaw dami na. Imbagak matan kan ka iday. Abantayam dagiti kaldingaw. Ang amanyangay, turog kamot ita. Tatang, Tinaridam, dinto matakawan. Idi damaw. Ay. May salang akalding tinapukaw. Ita, aminain. kuha tatang. Anya nga ita, Janaw. Amangan no, iguupendan ti pinapaitan dagiti kalding mau. Jack Macklon da ito'y tatang. Anya, Makapatayak iti tao no kastoy lang. taasino ko matipatayam, kat di mo matamaw no asino tinangtakaw ka dagiti kalding mau. Matakwatak to lang. Talaga atagtagbatak na itangag tatakaw. Kasangay ko ita bakit? Ammo, Jano, kasangay mo nga awan ti maisagana, tanatakaw amin akalding ta. Dahito yun ti kalidayan na kasangay kaw. Namnamak nga da maparte akalding. Awanan. No. Di agro nga aba. Dayta ti maganab ti turog akasken ka. Sayang, nagiti kalding kaw. Talaga asayang. No kumata nagridam ka, saan anatakaw dagiti kalding? Saan ka di akasangay mo ita? Nay. Apay ngay analiday ka? Ay. Hello, ginom tayo kiti Janaw. Naimas ti pulutan. Papas ka nga ginom ka nagpulutan Janaw. Total, kasangay mo mo't ita. Nalidaya ka kadwa. Ta sayang dagiti natakaw akalding kaw. Ay, apag iso. Karni ti kalding ti pulutan tayo. Ipahapas mo Janaw. Ha? Nangalam nga iti karniti kalding mintay. Ops. Di nakitain nakasta Janaw. Ang mga no pagatapan na. Apay, si kalang ayat ada kalding na. Ay, adamit kalding ko ha. Ha? Mala, agbartek tayo kiday. Di mon panunuta intay na po kawakalding mo. Awanan ti kalding ko kakadwa. Awanan. Ipapas ko lang yung tegsida. Nagpulutan iti kalding nga pulutan nyo kakadwa. Ay, sana parikot day ta, Jano. Una yun. Uray pa'y kit ibusem amin, nagiti naluto akar ni ti kalday. Ha? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaridam, santo amatakawan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta tibiyag! Ay, tuta, oy lakay, sa ngaribong man. Pagala nga iti kwarta, diyan mo nagpaspasada. Kuding nga rod jay-jek. At kay, apay awan lang idol-dolin mo ditan. Awan pakit maani maya. Mawan ata lang mo amin na mapasadaak. Pangusara maya iti kwarta ka nagpalingki ka mo idikalman. Naumaak na rodan dito'y kulot abukaw. Inak ko may paunat, masikuranak. Manay, di ka lamakaid na. Naglaka ka, ma'am Oma. Agpakulot ka manan, inton ko nagpaunat ka. Hindi ka pailangan ron nagpakalbaw tapno awanan ti pakasikuram. Di anak tanga-tangay. Adda nga takwartana. Diyan mo Damagam Agam no pagarjod mo mo ilan. Saan
Igatang mula bagasin na. Apay ayakas ta ka, tutoy. Na, Di ka kagyaman, tamok nga si kasuan ti bagay. Si kama laing ti may dayaw no napintasak. Tay baga ti tao nga mom nga iwanan ti asawam. madulabid. Kumano bak nang ta. Sa may. Awan pa'y serbi mga asawa. Diyak la kuman na kaya sa asawa. Unay kan. Nagbakbakitak la kuman na balasang tutoy. Dayta ka manayin. Naging baba ng kamay. Awan bibiyang mo. Ay na, Lucita. Di ka man naging baba nang. No numero 1 ka man lang ang mangutang. Awan bibiyang mo kuna lang arudain. Ay. Kasta la tibiyag No da pagbayad mo di umutang ka. Awan ti kwartak nanang. Na, di mo naglako kay ti pariyakan tarong idi na panalawas, Karlaw. Awanan Yan gatang ko ni Tabuno. Ay, sayang. Apay, taintod ko akwartayo nga, nanang. Awanan na. Impalengke ikaw. Ay, po nanang, gastadura kayo ngamin. Inal daw ikan na kayo ni tatang iti kwarta. Tila pang ikat-gatangan nyo. Awan mga ruti sirbi dagiti ikat-gatangan nyo. Agkakanginang arwatan ti ikat-gatangan nyo. Nagadon dagiti kagawaan iti silidyaw. Ngam di umot mausar amin dagiti. Malalalaos ka nun. Di ka nagsaw. Nawang kwartam di kan sumanaw. Sa paagtulat rumor no bigatay. Good morning, Kumari Benita. Ay, siga bagayab, Kumari Lucita. Ay, sumra ka. Ay na, pasensyakan Kumari. Nadistorbok sa amot ti panaturong mo. Ay, okay lang. Ay, pasensya ka atanay. Kariring ko launay, Kumari Lucita. Ay, saan na balay? Tan nakapimpintas ka latang aure kariring mula ang Kumari. Siga, dinak man pasablugan. Tadyak pala nakadiramos, Kumaray. Saan man, Kumari? Kano di ti pakakitaan no talaga napintas ti may sa babae. Tauray kaririing napailaan ka napintas latta. Ay na, Kumaray, awan isem ko ngag-make up. Isungarod ako na kanapintas ka latta, Kumari. Natural beauty ako nada. Ay, agkapi ka. Ay, mabiit laang tagidadangak iti Ay, saanan, Kumari. Umay ko laalaan tay ko Tay ututangag nga Ay, manaw tay utanga mong Kumaray. 2,000 laeng, Kumari. Sige. Mabit lang, tay nakalaan ijay silay, Kumari Lucita. Tatang, nagkapumanan iti parlor ni nanang. Nagpaunat manan iti buhok na. Buwang araw. Masuro na. No, sino lati pagpapapintasan mo, Jenam? Apay no di yun ikan iti kwarta, tatang. Da kayo lang ti gumatang kadag iti kasapulan nyaw. Makitsindak mo't na da kwartak. Kasta ko mga roteramida. Ay na. Siyak na asawa, tama, Karlaw. Iso masapul nga itad namin kanyak timatgadan na. Angam no kasta ti plano yaw. Sige, nasaysaya at la pumanaw akong dito abalay. Tawang mutlat ser-serbik ditoy. Unay kalaki din, Lucita. Saan man nakasta ti bagbagamay? Ibagam no din ako ni kwarta ta pumanawa kita mo laeng tutoy. Anya, di ka nagirimet, iti matmat gadam kanya. Alam to amin na iti matgadak. Unay kanaya. Ay, po nanang, imbes ko mga ornongan niyaw, dagita pagar, arjo diyaw. Anya turno nga ngay, kapag isumala, may gatang iti pang kusina, ti may giga makakwarta. Unay kay kidin, may kay kumanganin, nakaluto ako. Nagngina mo day tag-iotix, and may. Ay na, kat mo dahito ti uso acutics ita, Nana Lucita. Nangina, nga manuabulan, ti abutin na. Sana basta ma-erase. Aya, orag labaak, sana may kat. Ay na, uri agkurob ka di kadaratan. Di uri man o aminutong aglaba ka. Sana may kat dayta. Aya, sige mga rod. Ang awan to na, ti pakitindak na ibayad ko ti kwarta. Ay kat, uri kwan ati gatangin nyo, daytay tinapa. Uy, nakapromo ak ita. Sayang no itantan nyo pailaan. Sige. Padasag mga roday takiyo, Tex. Sige, dalusam nga roday, dagiti ko kaw. Anya nga taya tigatanga kasi daan may.
Ay, manulat na bata kwartak dito yan. Awanan tayo ko nakapakitsindak. Tinapalatan na. Lucita! Ni Hilaria! Ay, Hilaria! Si Kadaytan! Iwan! Apay, di nak mabigbigan, Lucita. Ay, ikwa! Ay, nabayag mo nga mina na dita nagkit-kita. Nasuro ka may sa dikadan. Kan, nagkutong ka matay. Noon, Mare, tanagdayet ha. Tanay, adami ng rikrik na iti bagik. Isa masakon nga agdayet ako na. Ay, kastaya! Limok magkamat, Mare. Ay, na, madlaw nga asinsado ka na. Ay, kwa, pakadlaw ang mangay. Limok magkangarod, kan pimintas kapay. Madlaw, iti pa nagkawkawas mo. Di alahas ka pa yan, Mare. Thank you, Maray. Agad, aping adda ka dito'y palengkay. Agpapautang ak, Mare. Basit la ti porsinto na. Linawas ti panagsingir ko. Aya! Ay, si Kangay, anyat pagbiagam itad, Maray. Adan samot negosyo mo. At dalugan min, Maray. Kan injiniran at anak ko. Aya? Ay, imbag man, Maray. Isa pa utangan nakman kidi. Ha? Di nakman rabakan, Maray. Sika, umutang? Ay, kwa, aktual sa anak nga umut-utang. Italaan, ta-delayed ti sweldo ti anak ko. Kan sana nagbiyahe ti asawak ita. Bayadan kanto nagsweldo ti engineer nga anak ko. Ay, manungay ti utangan, Maray. 5,000 laang, Maray. Bayadak tumit la dagaws. Oh, sige. Agam, saan adito iti pangyawatak iti kwarta? Umay ka, intag merienda, Maray. Kanya mga sapatos na itangay, Lucita. Buldog mait. Kasla buldusar. Ay na, ignoranti ka talaga. Kasto ti uso ita kadag iti teenager. Apay, teenager kang around. Saan ka nga no di ka sumorot iti uso, lakay. Di mo man dilawan to'y sapatos ka, tanangina day tao. Ribo day to'y sapatos. Ay, bagas ko man ati ginatang mau. Kan nangalaan man iti kwartam. Kinutang ko Manain? Ay, huwag gayam. Naggapo dito'y balay ni Kumarim Abinita. Ada ka no mautang mau. Dayjay mabinita mo. Nilagsingir mo ti pagalistuan na. Suron kon. Ay na, Lucita. Ulitek man nga ibaga tay pagsasao ako nada. Di ka gimbabak nang. No numero 1 ka mo ila mangutang. Ulitag mga ibaga tutoy. Na. Kasta latibiyag. Ay. Sana dakas ti umutang. Basta da pagbayad mo. Ada nga ron pagbayad mau. Alaman. Kadanto Oh, anya man iti paramid yun, ana? Kwa, may. Agpa-facial lakman. Kan ipasimpak man ng tibok ko, tanay agkulot-kulot manan. Ay, nana tay balance yun. 3,000 day jay, ang mga nanalipatan yun. Ay na, di ka kadi madanagan. Bayadak daw. Kan, di mat crush mo ayat ay anak ka. Ay, ala! Tangiwat yun. Kababain. Ibaga, tarman na kanto di anak ko may. Crush na kamutay jay. Anya? Crush na kanina pa yung mga nakikita? Nakita na ka ni Tiladawan. Impakita ka kenkwanan, impakita ka Tiladawan mau. Talaga? Anya nga ti kunana. Napintas ka kanaw. Siksay ka napigsakan mo ti karismam. Talaga? Wen, may. No agasawa kayon ton itanak ko, di mo siguro pabayadan ti utang ko na niya. Ta siyempre, manugang kan taon. An-anusan na, kumari binitaway. Agbayad akto no may alawas. Unay kamuteng kumaray. Kari kamut akaray. Ngam di mo mat matungtung palti karay. Maudin akarik daytoy kumaray. Ay, wen, apay, awanan plano mamakiasawa. 2 dekada mo na nabalo ka. Narigat ti awan kadkadwa na maray. Isa makiasawa ka. Ay na kumaray, bakit akon? Kan awan iti panunot kun day taas sa asawa.
Kuntinto akong iti kastoy abiyag kaw. Kasanaw no ibagak nga dagkras kan kamaray. Ha? Ay. Anyamot na ita nga ibagbagamot, kumare. Saan man? At dalimod nga kursonadakin ka, kumaray. Ubeng kan natair abaraw. Ay na, kumaray, dinakman rabakan iti kasta. Asino kumamot nga iti maduling pa'y kanyak abakan? Kanokras na ka di anak, kumaray. Ha? Wen, kumaray. Patyanak ka day. Ibagbaga na nga ron ako yugag ka no nga umay agaram. Tamabain kan ka. Ay, aktal na ka man, kumare. Tila ibagbagamot. Pudno ti ibagbagak, kumaray. Wanya, kuyugag ka di anak ko nga umay agaram. Ipalubos mo ka di nga umay na Carmen, kumaray. Ala ni dayta. Ay, tila ibagbagana. Ay, mabainak pay. Ay, bakbakatana kung maray. Ubing ka pa, kumaray. Ay, maray. Mabalin anayunam tay utang ka. Ha? Bayadak tumulaan no umay kami kan ni Carlo. Isunto ka no timang bayad. Anya? Alan ako, maray. Bayadak ton. Promise. Ni Carlo timang bayad. Pambaran nan taon ti umay agaram. Kabsa Totoy. Ay na, naimbagta nakita ka. Ah, ay kumari Hilaria. Si ka magayam na ita. Ay kumusta ka ngay? Ay na, jak makontak ti cellphone ni Mari Lucita. Iso nasaya at mo ta nakita ka. Adda nga min utang na kanya. Kuna na nga agbayad adagos. Ngam, jak mo't makontakan. Anya? Manututang na aya? 5,000, pare. Nakabiyahe ka mo't siguro, pare. Kan nagsweldo mo't siguro, tay engineer nga anak yo. Anya? Engineer nga ibagbagam mo, Mare. Kinawanlugan may. Makipaspasadak lang. Anya? Ay, Maray. Pasensya ka. Nay, magkwarta. Tauri siya lang kumatimang bayadan iti utang ti asawa. Ang bayam tay bagak to tawagan na ka? Ay, uwan man pare. Kat agyaman na. Ikatangan nakman iti shampoo iti store tutoy. Sikat ti mapanin Siyak pala ti baon ng mait kit nabambano ka nagpasada Amom nga glamlamangak parwaran nak. Dahita ka nga mintautang ka nga utang. Kung namilan asino ka idi akabaknagan no rumwar ka diti balay. Ngimitangay, mabayin ka na rumwar ta singirinda kan dagiti nakautangam. Alaki din, ingkag umata nga tapno makadigo sa kaun. Kano daw may, di mo ibagbaga nga daak. Ibaga manapanak nagbakasyon. Pagbalinan nakpay ka nga ulbudain, kapo iti panagot utang mau. Ay na, agan anos ka kadilakay. Kastala tibiyag Agbinadang itirigat kan ginawa dagiti agasawa. Uwan angam sugsugan na mga gulbudain. Ba nag-adyakat nga ramidain. Unay kalaki din, ay atutoy. Ika ka agpaunat tibuk man. Tagkulot-kulot man tabuk man pati takiday maw. Ha? Kaya nagpapisyal kan. Tadumat ti blackheads man. Pakulayam tabuk man tanay. Rum-rumwad na kitauban man. Awang nga ron kwartak. Utang manin Ni Tutoy, Mike. Mayat to pa iti umutang. Kayat mun to pa iti umututang. Utangam kat amin nga am-amumun Inkan! May kadimanan ni Lucita, dito yung parlor mo, may. Ay na, saan nga rod? Ur-urayan, tanaga do ti utang na. Hindi mo itong umayan. Ay na, uray siya nga raw. Diya lang maurayan ang mapan ijay balay. Ay, nakulbod na diya, bakit? Iso nga idarom ko? Ha? Inyalis naman talapuspos kon. Nagadado ti utang na kanya. Sana ibaga akras nak diya anak na. Diya anak na ti pampambar na tapno makautang. Ay na, agpadata may. Kastamot lat ibagbaga na kanya. Kursunada na kano diya anak na. Nga uray bakit ako. Iso anak kapag desisyon na kon, idarom ko na diya bakit? Tadi namit sungsung-batan dagiti text ken awag ko. Ay uray siyak may. Idarom ko man.
Mangpili ka ni sa waam kadakwada anak ko. Ni Benita, nabayagan abalo dayjay. Ni Matilaria, baa kabalasang. Kan ni Maymay, awampay nubyo na. Big time amin dagita at tao. Mangpili kan iti armum kadakwada. Ay, apo. Anya ka din daytang aramiden yaw nanang. Pati bakla, kaya't yung armag. Ay na, sana bali ata dumot ti kwartana. Madatong ako nada. Oo na yun, nanang. Ay na, anak ko aya. Dakkel ti utang ko kadagita at tao. Iso amang pili kan iti asawaam kadakwada. Awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Ang imbaga ko na crush mo ida. Ha? Nangruna kada Benita kan Maymay. Namnamain dati panagaram mo kadakwada. Oo na yun. Ay, gusto daytan, Lucita. Ay, Anya klase mo ti pa nagpampanunod, tadakang ka? Apay akas tati bagbagam dita anak mau. ay, si Katutaw. Imbis nga gunget ka, tulungan nakit di nga agrimedyo iti pangalaki ti pagbayad ko kadagijat at taaw. Agsaga nakakidi Taindarom, dakan dagiti nakautangam. Anya, ay isan, diyak kaya ti may balawd, awan pagbayad ko lakay. O, magkwartak. Nakarkarong nga awan ti kwartak, nanang. Ay, Isola ding itag. Pag nakman nyo daytan. ay, Nadingitin may, namawang kwarta may. Ikarom ay ti pagbaludan dagiti nautang mau. ay na, Carlo, tutaw, diyak kaya ti mabalod ko na lang arodain. Carlo, siga ti makatulong kanyak anak ko. Ah. Magpili ka na, itermam ka nagiti nakautangak. Ah. Mga asim. Ay, awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Apay gay, ay tutaw, tulungan da ka di, diyak kaya ti mabalod ko na lang arodain. Mamiris mo masiguro itan, ti kanayon ko nga ibagakan ka iday. Adi ka aging babak nang. No numero uno ka mo ila mangutang. Aging babak nang kanto. Ay, tutay, Carlo, tulungan da ka di, anya kay matan. Tulungan da nga diskitar, tapno sana ka may balawd. Pangasiyo kumaa. Pasensya kayong nanang. Kastala ti biyag. Ikaro yo tinagpasulan niyo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka aging babak nang no numero uno kametla amang ngutang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Paray, at dahay ring di taka barbaro apastag Kasta kaya? Anya nga dagiti masapol da? Ay, kuha paray, janitor kan messenger. Nagbabamit asa ad dagitan? Ay, jakayat? Anya? Anya kumangit ti kayat mo, paray? Tay kumamot mga opisina at no makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagam dita. Agtagtagay inop kan samay. Kat no agpada tamat asaan anak katurpos iti kuleyaw. Kwa pare. Aday ta ka manan, pare. Igaraw mo manan ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitain. Parang mapagasatan ka matan. Si kanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw na yun. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay namaray, kaasi ti apo, mangrugi inton lunes. Ay, imbag ka pa'y amare. At least, addanton panggadan nila kay mo. Saan akas kanyak? Nakadepende kami pa lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay, kat allukuyam ngamin, anila kay mo. Ay, nagrigat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo, na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaamot iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare Opinyon ko laeng daytoy. Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laeng apangas, no dikat sadot pay. Tatang, nakastrut mo't gayam ni Mike dita baro apasdat dita sentro. Tay ka di asawan ni Ani iti kunam. Wan tatang. Ay kat naimbag man.
Dakkel ko mamot ti tsansa ni Ading Jake amaala San namot akayat ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti aday mga agaplay? Kabisado ti ugali na. Ha? Ti kayat na, katjay nalagan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahi tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adem ngem saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya! Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay, san ka de, tatang? Ay na, kat isumet. Isu ang makapasyodot nga rod ang makapagkatawa ti adem. Imbag ko mga rod nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga rod amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaase ti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo't iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, una yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tanga agbalbalew? Anya, kamutan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa'y na isang. Nay, abay ngay abakawat ka. Kat no awan nga ro ti maisang. Nagremedyo ka kumana. Napan ka kumadimawat ka ni tatang iti bagas. Ay, mabain akong Jake. No kayat mo, si kanti mapandumawat. Tasak pa iti baon na. Dayta ti bagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas, kan pili-apili iti trabaho, at ako mamot pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayaw. Ay! Siyak man tinakita mon. Isardeng mo daytan. Apay, di mo kayat adenggan? Kat no dayta tipod no. Kita ni pari Mike, napintas itan ti biag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilya? Talna ka man? Ay, saan? Na? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo, kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilya. Tibaban kan san magtalnakan. Sagay, alamidam! Total, isumat ti paglaingam! Adeng, apo yan nagkabibaw di bibig ni Cora. Ay, kuwama na. Diyak nakapagtapal, kahit nasaktak ti asawak. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adin ni swam di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbaga na. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. Na, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakat mo. Amo mo ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo dayta iti kinaawan ti trabahom. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Oray anya at trabaho ditan, basta disente lakit day. masurunak yun ni tatang ko. Gani manang Marisa. Apay mo ta, kabusor mo ida, pare. Lagado ngay bagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Dakasi kano ti pamilya. Ay, mapling ti lapayag ko ngagdengdengag. Ay, gagangay na, pare, ta pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya da, tay pumintas mo't ate, biyag mo, pare. Ayan iti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol ka iti pagtrabawam. Kita na ka, pare, at least, da trabaho. Ha? Sikamot. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. Ay isa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Tunay ka, may ten, pare. Ibagam tuman kanak no, the opening para iti office work, pare. Ay, sigurado ang malak. May sakto mo tin nga awagam iti. Sir!
Jack Corsonada ti panagsasawa ni pare Jake Bakit? Apay anak ko nam ti kastan, lakay. Nabayagan niya bagbaga nang agpainumag ka na. Iso pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumain. Ay, nagadon ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumaiti pa ng tagibasit na iti trabaho kas janitor. Anya? Apay, di na napanunot at ipagsiyasyat yo kat naggapo itinatgadam kas janitor. Saan naalala ang ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat pagait. Nadalos day ta. Hangam, nangato la uray mat ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no dinan sapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat anakasanggirla ang kadagiti naganak na. Kastamutan iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek hindi kahit. Iso malagip ko amin dagiti bagbagana. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay kutuan nakapagtepulak pa'y mata. Bakit? Ngayon, Jack kayat tigulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni pare Jake. Jack kayat ang mapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Hanggang kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga katno kasi nga dan agayam mo ni pare Mike. Huwag nga. Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na ang nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na tinasaya at siguro, kasaritam ni pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne, agi patpatakder gayam ti gayam mo iti balay na. Huwag tatang. Ay na, imbagpay ni Mike. Inot as sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abyagan ti pamilya na. Amom tatang. No siya to ti maadan iti trabaho. Kaya tay trabaho anang ato ti saad na. Executive ko naman. Kainsan la kasta klase ti balay ti patakder ko. Yoray man aggagabwa man siyong ti patakder ko. Ay na, at day ka man ng Jake. Kanayon akastat ibagbagam. Pasiglaeng akinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, tasaan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Ni tatang mit. Rugyan na manasir muna nan. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao. Agsapol kan iti trabaho. Saan kat atay mang namnamak kalagtan kanyak. Imbagman ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito'y sango ti balayo. Tapno saan kami ang mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, husto day taan ako nan. Nasken atulungak nila kay ko manang. Tano ti sweldo na laang tinamnamaak, ay saan nga umanay? Sapay do at ipagis-iskwilaan mi iti high school. Imbagman takasta kayo ni ading Mike. Adda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kenkwana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayo. Kastaya. Anya nga tanong padasam ti umutang di tatersina ni Mariane. Ay, sikan ati mapan. Ah. Ay, mabainak amapan umutang. Sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka diti umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nga agpapautang. Basit nga min ti punak. Iso ano anya tinaglakwak, iso matlaang tipos-ipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan nak kuma. Kunang madlan, asino day jing ani? Di nakitin pinautangan? Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumari Ane, no anya ti rason, no apay adi na ka pinautangan. Gapot hasim mayatan ti biyag da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makaawat.
Makita dan to nung bungak-nangak. Na, Jak to'y napanpansinay. Madlaw ko kat kaslasan kayon anasingad ka ni kumparem Mike, adeng. Ni pare Mike ti ko nam. Ay, jakon panpansinay. Agsipod ta nagbalinin anatangig. Agraman ni bakit na. Ne, apay ngay anak ko nam ti kasta, ading ko. Kasano? E di si Maya at basit tibiyag na. Kunambudlan asino dan. Ay na ading, panagkunakkat saan akasta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay saan manang? Agpaiso ti kunak. Ni pare Mike, liklik-likan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo? Nimit mari anay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas ti gumurgura. No adda isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lat tayo da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko a pinautangan idi na minsan. ah? Ay na, jak impagarup asinakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kankwana. Ay, Mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siyak, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabaitan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin naawatan. Bayam, Mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang tikor tayo. Talawans na iti ubing ag eskwela. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat-adawat kanyak. Kasla akmatan ATM ti panagkitam. Kasano ngayon awanak taon? Asino pa nga iti pagsanggiram. Ni tatang Mike. Sa anak ama uma amang bagbagaking ka. Agingga ama kaamiris ka. Nalakakak kumanga agdoras no ikatam ta kinapangas mo. Ah. Maan ano kumano nababalaang ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Oh, pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti anya, pare. Damaga ko man, no apay liklik-likan na. Kuha nga men, pare. E di na minsan anaginumta. Tinagibasit mo ti trabaho. Imbagam anababalaeng ti saad ti trabaho. Kan may saak laeng atagabaw. Pare. Ang oreno kasjay laeng ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak tikas jay. Kahit nasayar ko ti Reknam. Kan may isa pare, gimura ka. Idi saan naka pinautangan ni bagat ko. Bawatam ko mamay, tamang rogrugi kami pailaeng. Awan pa iti husto a kapital may. Pare, agsapol ka ngaminan iti trabaho. Uray anya a trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umututang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapul ako niti trabaho. Ala, mayat na ita pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Kat husto ti kanayon ni baga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat ti panagbiag mo. Ditan gagayam, tinagpatinggan, ti may sapay apakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas, narigat ngagduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag.